Kublai sa scene perlong ngapriang subha IP hakane ka channel banwa lang production 2 te hakane ka por ngora IP khubor ba kumno bangin kamai pisana u Facebook account te hangne ngan batai IP kumno banyo ya star ningkong te ningkong ngi haban le ya u Facebook account te ngan open to kedika Facebook changa te ngan refresh te kalong kong tuhi te mentangin lai na hau 3 dot pe 3 dot ang jrong ti bahe alai tali te nyon hang tu sai log out yes te minta ngi hab ai sai ka yes great account dadak ai yes great account hang ngi hab pendap ya ka kerteng bat ka jai te ngang dengan pendap laka pendap Jeff nomor baga datang kan kusaban pen EP kumnoban yo ya star dengan ai Jeff haka kerteng first name te haka short name ru ka bamut last name ngan ai daka ju hingka kerteng te hangne lapoi ban ai saki date of birth ki tarikha bat ki banai bat ki snam te ki tarik ki snam ki banai ru ngan sna la ka sna hoit ka banai te kadi ka ju ngan ai uju Oktober te usnam pat ude uba ngasthok ngan ai la ka ai tangkan kusaban pen EP ar hajar Tintalayo ar-hajar sai set. Tabai set hangne te rabiang kam tu. Next. Hangne sai usnem shonta lantat ngan thola ka tho hato ka dene kam dene te ngan supni EP tang kumba ban pni EP kan kusata te sai next. Te ngan haman pendap ya ka kerteng kan thai lane senrang lada pidi kan thai pila ban ai female lada pidi senrang te ai male te ngadi senrang ai male sai next dadam next hangne upan sau nomor phone te utu nomor phone janga nga pendap te ada pendap ans ai next mo perlok te hangne sai help me log in te hantu upan sau password te password ru ngan snala kasna nga sna tang ban pni EP itu hang tu ladap I next I save sa iPad agree da ba agree to kadang slow kanan work jonga kaduna ka internet ti tum lili yesha bar ya wanam skip kenang mapin nombakala ikijing pendap akhirnya ka Facebook mah perlok te hangne pila ban ai ka send sha WhatsApp na send message de code ma upan ya code number jong pi te ngan ai ka message te to la pois san digit kidan kam san digit number pan san digit mo number code jonga te ya ula poi te ngan pe te to de code jonga te ngan sim nang tu te mentangan pendap mo yakut chonga te ada pendap ayoke te dap ayoke te ap khandiat kadang loading te hang tu add a picture te lada piku add picture wada phim ko ad philak na skip te ngan sim kawe na kini ki dor jonga ngan ad ki profile picture khnang ba ki biru kin ithu bade manga te ngan sim na kiwe kawe na kine ngan ad te ngan sim na kane ngan ad ang to te hang to Facebook is better with friend te hang to philak na skip lane import contact ru te ngan I skip hangne ru skip
Kaniru skip, kaniru skip, kaniru skip, kaniru skip, kaniru skip. Te hangne pila banat sangut kifren tang ba hangne ngan skip. Te menta pila yi kene ka Facebook jangan kala long kala pli hang tu. Te menta ngan ilam sa syak we pat ka benta. Te nyon haune u profile jong phi. Te to pila banat ka city jong phi mo kanong ba jong phi. Kai ku babu noksa kadeka Shillong City. Te to phi kadang pau ka at friend. Hangne pila pidang yi ba dang don ka at friend. Phi yang perlok dengan refresh tidak refresh ro ka ju hi. Te back te meta phi hangne 3 dot. Phi yang 3 dot sa ang to sa nyon haka neka profile picture jong phi kane badon hajrong dengan anyon te sa nyon kene ki 3 dot hangne po barit. Te sa le hangne view as PVM tu dang don ka add friend. PVM perang tu dang pau da ka add friend. Kampat pau ka follow. Te nyen hang tu turn on professional mode. Nyen hang tu turn on professional mode te sa turn on kan perlok yo tu ai turn on. Te hangne sa ai next. Te hangne ru sa ai be next. Hangne ru sa ai next. Te hangne pat phi la ban choose kawai na kine I public suggested lane I friend. Te sabut be kat ba yalam nga te sa ai be friend nga ngan I friend. Adap I friend sa ai next. Dem next sa ai biang I confirm. Te hangne pila yam perlak lapa kedur jong star bonus subscription in stream ad te hangne ru sa ai next. Hangne ru sa ai next. Te hangne add frame and share update to feed. Hangne ru sa ai next. Te go to professional dashboard. Te automatically share your Instagram post to Facebook. Hangne phil laman connect lang barka Instagram mo kene ka Facebook. Philaban da post ka la connect lang barka Instagram la da phi connect lang u Instagram account bad u Facebook account. Philaban an your bio naikipan create one new public post. Te hangne to back sa ai to 3 dot up to dot sa ai ne 3 dot barit sa ai hangne view as pen view as te to power front refresh te hang to phila yu yam baka la pau ka follow refresh biang ka ju hing to la pau follow menne pat kam pau follow te menta pa ka la pau follow am parlang te menta sa ai back te bag dan ke profile teng tu pi 3 dot hajrong sa ang tu sa ai ni 3 dot barit po kini 3 dot barit ang ne jan edit profile te sa ai turn on profile picture guard te sa ai ne turn on profile picture guard sa ai tu te sa ai next te sa choose ke picture chung pi dengan sim kawai naki and open your photos sangan ai always dengan sim kawai nakine kidur janga ngan bu haka profile picture guard te save te hangne sa ai biang te to te hangne phi professional dashboard pm perlak professional dashboard sa ai hangne te to aspo sengan lej sangne sapo direction sa po ka monetization nyan hang to te mata perlok pila yang ne star ads unreal bonus in upstream te hang to star nganyan menta ada follow ya content monetization policy menta ka
Your size is eligible country. Tisa stang kini ki your profile has late 500 follower. Kedon kam sans pak ki follower ban yo ne u star. Tala yo star te khublai shibun perlok sakendu parha ka next video khublai shibun te ngakermen philas ngothu hi khublai shi hajar ngo ip.